imamo goste iz Bosne, iz Hercegovine, iz Makedonije i Crne Gore. Za sada već na ovde preko 110 automobila uparkirano. Prva nagrada je za najstariji automobil, druga nagrada je za najoriginalniji automobil, treća nagrada je za automobil koji je prešao najviše kilometara da dođe na naš skup i četvrta nagrada je nagrada publike, tu publika glasanjem bira po njima najlepši automobil. Najstariji automobil sada je Fiat Topolino, on je 49. godište, gospodin Ljubomir Đukić iz Busija je doterao auto. Evo ovdje imam izloženo dva primjerka ovdje, jedan Citroen iz 53. godine, znači pored njega Alfa, 70. godište. Zastava 101, 1975. godište, tek je auto sređeno, prvi oldtimer skup. Auto je proizveden 1974. godine u Italiji. Model datira iz 1966. Ono što je specifično za Giuliju predstavlja samo vrhunac autoindustrije. Prvi automobil serijski sa sve 4 disk kočnice, 5 brzina menjač, 2 bregaste motor, 1600 kubika, 103 konja. Za 60. godine to je bilo neverovatno. Znači, to je bilo samo u sportskim automobilima, ovo je prava sportska limuzina.